Okay, nembanggal dati amin kaarubang. Kadwa may tataapo, dati may isang kalatakan nga sumasala yaw, no? Dumadaan yaw. Kumakansyon, actually, of course, amo tayo amin data. Of course, our very own, ano di, erang kumalik ko. PO2, Robert Abel, iti laon yun ako. A.K.A. Mamang Police. Yes. Dinanon mi apo dito, kay ami apo nga makaagak mati pada tayo nga musikero. Kat ada kada kita naka-online nga kaya mo nga kablaawan tita. Aduda manang ko madamdama aktog kablaon yun unayon. Data. Delay nga talaga. Delay. Dati para monitor tayo ti live nagaputi NTC. At nakata-delay ka no. Ayan, madi makita ba nung umubuti mata ko na sunod kita naka-online. Ay, coverod. Mga lakata. Ay, sorry. Ate. Dito ikok na. Pag monitorak dito eh. Dito yung live. Ayan. Watching from California. Kuna ni Randy Rose Gajardo. Yeah. Excellent. Kuna naman ni Arwalan Laura. Awang pa iti nagkakanta. Excellent nga dagos. Excellent nga dagos. Watching from Malaysia, from Shuzen Lemhoy. Di ba nagkanta tayo magnipis at taon? Okay nga rata. Mabuhay FDD kin Mamang Police. Kuna na ni Jose Borgonyo ti Hong Kong. Yes. Yeah. For international, watching from Hawaii, from Marites. Hello mga Lodi, Nembanggal dayo. Kastamad from Ella Villanueva. Agbuy-buya ni Dimple Fernandez Gonzaga. Uy. Kadua mata sir, ti Sino servisyo. data ni Dimple? Kuwamot lang, agbay-viral mo lang isuna. Wow, okay. Ay, nati video na sir. Kantaman lang. Uy, nga kantamat lang. Nga salsala, balong si kamot. Salsala mo, tibiribiro ko ngayon. Kalugaran yan sa isuna, katuno. Kagayan sa isuna. Ananagan na sir? Dimple. Kaya si marunong pasyari mo dito. Okay, busata man balong. Ito yung sunata dito. Ito yan, ginaulaw eh. Agsukat ka ti Mike. Kalikalangat ang kamay. Puto tayo. Si kantay kapintasan, tanaglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakes nahan nga nilakay mo, tin kay sagsagan naan. Aanmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sang ulikod pa ekstensyonam. Angem kumaisardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sawan maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tiktik ngay mo analimet Mildred. Kunak nutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpateg. Adalagarut ken kandi ka payla amarmarnek. Aha. Ana. Apa? Amukap sutan, ba amlata nga, agtok-tokar din na pigsa. Ato tayo buyan. 261? Yes. Nandanin nag-300. Ay maulawak sawan maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimet Mildred. Kunak no tay ka denden ng asawa tiin ka ipatpateg. Adalagarut ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay kabaknangan, tila dat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang aruden iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang ko adapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nang isit kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno.
wenday tapuso day tat pintas anapod no. Ayan, apo, 300 din. Napo, nagmayatan. Ito ang valyam. Apo, taka, Basta unay. Agtaka, manta, papudawam ko na napupudaw tayo mo. Talagipon ko na po daw, manong. Anta nalitlitom tayo mo ngamin eh. Pero tayo mo mayat sa dito nga pagkakantaan ta na po daw. Anyway. Kung nanda dito yun niya. Atinan. Naku na. Apo, di lalaki. Aguray kayo. Jaman Sabaw, kantaan ni Idol. Babag, Of Pulis. course. Isa ito sa marunong piyesa. Sir, ate Jay. Tinggan taman no kasano ng palabotabon. Paggalisin. Okay, so ladies and gentlemen, ni ating Robert ko naman ta. Alright. Dayan, Jay, sabon. Alright, para kadagiti mahilig ti sabon. Mayat di ubrak Lukas tinga agdi gusak Tay sabunti pagay ayama Tangamin nagpagbagalisak Baturay kong aglablabutab Tay galis na nakamay mayak Sabay apiras, sabay ramas Agay ayam sabon na kaganganas Ganasem unay ti agsabon Amin nga abot ko ken likaong Sabon akpay daytoy agong Dagitoy kikit inak idoron-doron Sabon akpay daytoy kibong Sabay kir-kir pusek ken pusong Sabon akpay tuy barukong Sabay salang sakto itumudong Nagganas tiyak tigos Agay ayam iti sabon Aglalo no iaradong Ipapaba ipangatong O sabon nagmayat ka O sabon makapabang arka O sabon makapangiit ka O sabon kaay-ayo ka Oh, nagmayatag lang ni 400 viewers. Yaman kami ang amin na po. Alright. Worth it. Yung may tatoy nga talaga. Nagyaman kami di panang accommodate. Mukha niya may, Sir Uman. Robert. Wow, kung nasa dito. Nag-stray pack kumamagayam niya. Nagmayat di ubrak Lukas tinga at di gusak Tay sa bunti pagay ayamak Tangamin nagpapagalisak Makasuga ko nito sa bubo. Baturay kong aglablabutab Blades. Ay galis na nakamay mayat Sabay apiras, sabay ramas Agay ayam sabon na kaganganas Ganasek unay ti agsabon Amin nga abot ko genlik kaong Sabon akpay daytoy agong Dagitoy kikit inak idoron-doron Sabon akpay daytoy kibong Sabay kir-kir pusek ken pusong Sabon akpay tuy barukong Sabay selang sakto itumudong Nagganas tiyak tigos Agay ayam iti sabon Aglalo no iaradom Ipababa ipangato O sabon nagmayat ka O sabon makapabang arka O sabon makapangiit ka O sabon kaay-ayo ka Nagmayat tiyak tigos Nutay sabon iigos-gusugos Tay
May galis na nakalamlamuyot, nagganas nga iapros-apros, ag lalo no pekkel kadagit ni mas masel, agkat ka nga kaslaag, sukyal ka nastig, sabon na kamay mayat, ikatin at gagatel, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. That was amazing Alright. performance. Po, kung nada pa dito na, uguray kayo man tayo saksak ko man dito sound system eh. Kanana eh. Okay, so that's Sabon Karuba and original dita. When okay. manang Apingat na kami masarakan dyan ti matikman na mo. Spotify, siya. Baka Spotify. imot da. Anyway, aramitan tayo ti paraan tap no damat iti pasit nga royalty. Well, Yan, with the space. Ken ano si asino man na po ti adagantat na kaya naman record publish iti kanta na just get in touch with us at ti pasit aramitan tayo. Kat sayang laang no talang YouTube apo katakwa nga mas mabet no tapay iti kwa na at tapay iti royalties na nga makong ko na from e-music stores. Ako, naka-video na sa mga yung cameraman din yan eh. Naka-live bot. Ket 422 apo as of this moment Well, kuya. ala po, agyaman kami amamin kanyayo. 427 and Agan anos kayo ah. Ananusan niyo dagiti boses me. ano ngay Nagmayatin ti blending nyo. Kuna na Ate Ella Banadero. one man. Wow, sabong. Kuna na dito yo. Ayos idol nga na ni RJR Apilado. At ako nagpasabon. Agpasabon na kuman ko na. Ala kayo. Jayman Saba, Sergeant, kana. Awang paisat -1 na, sir. Awan pa. Yan. Okay. At pictorial gamin dito. Eh, nagada. Nagadunga flash. Okay nga rod, sample lang tayo ti blending. Actually tatakabay lang nga po kakaduha kat padasi meman iti kasanumot iti ag-blend with the space. Yes. Sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. Is your love, how deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the thoughts of my song. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. La 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 la. The thoughts in my very song. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show.
to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. How deep is your love? How deep is your love? I really Need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. Diretso abot ni Sonata. And of course, you're still with Manong June, John Mark, and ating Robert. Apay balong. Awang baterya na data. Nalobat. Sampai kantam tayo din eh. Parto akam. Ditadanam awan nagbasulak. Teka mo to'y inarami kumat amin pagragsakan. Huwag dailikan. Ngimanyat insubad mo. Sinatam na to'y puso. Di mo inilala na puno nga ayat ko. Karin kaniya ingka tinalikudan, martir apos upo na ikalan. Anya pa iti serserbina nasamit alangin-langin ta. Awan amok anak ka basulat Lobat timay ko, lobat. Awan nagbaso lobat ata. Tayo naramid kumet Akot ko drep. amin pagragsakan. Ngamaniyat insubad mo, sinaktam laeng to'y puso. Di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kaniya ingka tinalikudan, martir apusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta. Awan amok anak ka pasulaken ka. Dita awan nagbasula. Isa makasigil po isa naman. Taim paay ko amin akabaelag dita den na awan nagbasula. Sikat ng perdi, ng waswas, ken ni ayat, ng keltay kadagit ni arapaan.
nagbasulak, ta inaramid kumet amin a pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinagtamla into'y pusok, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Napudaw nga talaga dito. Kursonada mo tipo. Karim kaniya inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta, awan amok anak ka basulakyan ka. Dita den na awan nagbasulak, taim paay ko amin akabaelag. Dita den na awan nagbasulak, sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, ng keltay kadagiti arapaap. Dita den na awan nagbasulak, taim paay ko amin akabaelag. Dita den na awan nagbasulak. Sa bali mga talaga na kumang kansyong kati naliday, ipadoyak-yak na launay nga awang pay tinasarakam nga. Ang apay agpapabasol ka, nga kati nga si kati nakabasol at parte na. Yay. At nauti nga naging girlfriend mo Nyamanin. Diba, dita din na mawan nagbasol akong kunam kati, amuki si kati nakabasol dita. Tila daman ng Nagipasa. Agipasa. Tila da ka manay. Okay, ading tell something about ito'y munisipyo yuman nga ano umumiti papanamino ka dito eh. Actually, it's our first time apong is it our first time? Ayan, napantamat i-DJNT Bato, di ba? Dito'y bahay na ba to? bahay na Bato. Ay, bahay na ba to, Jay? Yes. Luna. Luna. Jay Luna, lawan yan, Jay. Natin na di grape farm ba dito, sir, da? Grape farm, dito yun ako, bawang. Bawang. Well, naalsam di. Naalsam di kwada? Lalo nung naalsam rup-rupa talaga. Agag mula, naalsam talaga no kada Jay produkto. So nga masapol na yung agimula da. Naalsam. Nakaisam da kasi. Also sa bali ti ramana dati imported malata. O sa Bali lata. Sa Bali lata. So aside from the Bato and that famous nga grape farm, ano pwede ganyan mabali nga pagpasyaran dito eh. Dati ko iti San Juan Manong. Dati awawagan tayo iti surfing capital. Di tayo iti pakikita nyo dagi dyan nakadado nga surfer. Kan kastama dagi di turista. Kan dito ko dito'y banda na kung ano factory ti sabon dito ta. Siyempre sabon da dito surf mo dito ta. Huwag nga road surf. Awang peso ya. The surf ka the tight ije. Ay actually surf actually hindi pa di jay. Surfing. Yeah, Surfing. Surfing. Kantak dito di ka? Anti-surfing? Anti-surfing? Ay, anti-surfing. Okay, ito tangarod, pangagantay sa iti na dumaduma mga sonata Ilocano, amok-amom na kita duma, so isabay-sabayak latan. Isabay-sabay ka. Great Ilocano Classics, abo. Medley. Kita manjay katuday, tabulong at umay payapay, sabong natay simagaysay, bunga na beten tay kumidakitday, no
masingsing, ta umayag maibisli-bislin, taramramay mo ating lumabalik. Isa na tayo, Apo. Inagsagi di ag-stripe pa. Yung stripe ko kaming kuraw ka ng isip. Denggem manang anyan ang nagpintas ka. Maguyugoy rin na, luwisan mo't maimatanga. Rigat, tuok, tuy pusuket na awan. Sikawan sa baling, ngay nagpagraywan. Di ka kunain na tuy ayat mangikulbo. Sisikal at pagtuyusan na itulirik na ken puso. Tuy ayat kuha na pateg, agnanayon linggat tanem. Sana bareng-bareng natalingin yen. Nakakayat. Kanong midlay. Mr. Pastor. O naranyag abulan, un-unoy ko indengan, day tanas lagasilaw mo, di kakatipaida. O naranyag abulan, sang-sangit ko indengan, Make it 1,000. tuy nasipnget alubong ko in kakat silawan, tapnon jak mayaw awan. Nuwing kanipaten, garing kaniyak nagibusen. Samsamitek ni patay, o bulan ken at lunem. Nang laylayan ni ayat, inka kadin palasbangen. Un-unoy ko darasang nga ikete. Pumbayas. Mayat sa. Nagrigaten, biyag ko, diag may maysa. Kan kanayon laeng, nga siiliwak ken ka. Alang aruden, biyag ko, di nakat baybayan. Tanal pasun, ngayon kariya, di naglipatan. Masika, biyag ko, ket ipangag na. Huli lam tuy puso, tagimura ni ayat. Init bulan jay nga tu, isudat saksita. Ay weno biyag ko di nakadikawa. Paminsan kay biyag ko, anay ride pa. Nagparang adagos, talatawang kanyak. Ibukbuk mo nga ruden, titiruni ayat. Tananamek, maminsan pa'y disambit ni ayat. Naminsan arabi, nasa ladyay bulan. Nagregret, tiling naaw, jay kamasetasan. Parukong kong natubakan, pinilit mo anilugtan. Kapula ang tatintas mo, apagiin na palang. Di un-una na nga aldaw, inkarin pa'y kaniyak. Amin tuwa babaru, di kanto'y makiinayat. Idi ko ang nakakitakan, natataraking empty shack. Binaybayan na kun, tenga na itidalan. Adog labas ka, fans. Ayan. Uray na lang ang may isa. Nagsabong ken ayat ay pa'y tigasan. Nagsabong ken iliw datu kinrigan. Awan laeng mauray ko nga
asim kanyak, nudilaeng talangam mabuybuyak. Manipod pa'y idi si katay pingmanaw, Bingil bilang puti pesati inaldaw. Sa nga pulo ket talote, mabilang iti mayo, simang pet kabyag kung siyak nilipat mo. 539 viewers. Nakaadado. Rodel ako mabayad na dahil nagkakwarta. Nung kumatag... Sasangaribo. Tagsangaribo, ha? Sold out! Nagmayat nga isa lang. Di putigaw, kenabiin analin nga aw. Intan tu adwa akas na tarnaw, agkanta igit jay baybay. Gusto mo lang tatonok. Kuya, Itinalaos nga gagar ko, nudong deng kastuy at tiyempo. At tugaw kanto, ito'y tagyak ko, jay baybay, ket matmatamto. di ba mo no? First voice ko, second voice. Sadyay haratsak, sadyay awan tirigat, sadyay makalingligay, jay baybay ket nalingat. At least we agreed, yung last portion na. Mildred man mga idol, nalpas po at tayo ni so the first nga song me. Well, di na nangag. Please, do like and share our video. Di mo lain-lain, di mo sardayan at haripatuen, tanu liwayang mabalit nga iti apagdarigmat ket madadael, ket no madadaelen, tirok musna din tun sumubling, ket iti santak na agkuri batengen, ket ni nagmula ay asipayen. Kastati kayarigan tay ilalaem apalasang, di mo liwayan ket nimbet sardayan, at hari patwen ken aywanan. Bukam tabak na. Nagcha-charge. Kitaen manjay katuday, tabulong na't pumay payapay, sabong na't ay simagaysay, bunga na meten tay kumidakitay, no kumalang pinyaka, purusen ka uray na ganus ka, takaden ka uray na ataka, ket dito'y puso paluumen na ka. Watching from Kuwait, Canada. Anak ko na. Sige man ta. Ikantay man ti... Wan, kun kaway. Way, Nga mabasa na kito'y Kuiboya. Message ka na tayo. And once again, you're watching live apo dito'y La Union. Dito'y San Fernando, La Union. Dagiti talong at kakadakkel ti buksi na. Gusto. Ayan na, di... Doon nag-side oh. Small, medium, and of course, accepted by the family at large. Dito'y bagi ko. It's 9 months old. So, dagiti agtultuling agbibuya kata kami. Thank you very much, apo. And sino da kita? Yan, dito ay met itisunata. Ano ni Rodel Tepang. Tinagan na. Tepang. Well, I love Ilocano songs watching from Hong Kong from Antonia Benitez. Wow, nice ko naman ni Rhea Joy Reno.
Sige Watching po. from Melbourne, Australia. Ni. Ano Tawag dito. kita kanya data. What? Hindi pampay lang, syempre. Una. Uy, baka pabok aja eh. Pamlatan ka dita. Okay, to Unang sponsor. Uy, nagkakadwa da kita idol. Kung ano ni Denmark Castro. that is not Sir, impossible. dati ko Abo. na eh. Watching from Luna La Union. Kung na. Yun. Sino data? Dati pansay nga taga Luna La Unionan. Ako nagpo ko dyan ng brata. Tawag-tawag eh. Yay, makalagip. Malagip ko ni Lola. Puro favorite niya lahat. Kung na dahil nga kanta ka ng mga medley. Sing-sing na ayat ko mapo. Kung na. From Alexia. Yahoo ne apay. Adda ka mo dita ading Robert. Adda ka dita La Union. Agsala tayon masen. Hanga siya Debalsil. tiyadadtoy. Iso dati tiyadadtoy. Perme, mayat makekat stress. Lorenza Pagirigan. Ni Manang Lorenza. Naimbag nga Oy. panagbuy-buy ang Manang Lorenza. Ayan. So before you enter In-share ko mo kami dati dyan fan page ko. Manang okay. So, Wow, that isong naman. nga kadong eh. Agkakamburan. Good afternoon po, sir. Tanong ko lang po sana kung ano po yung story behind the song Maulawak Mildred. Maulawak Mildred. Okay, the story behind the song is actually a one. It's an expression. It's just an expression and tapno may kaalang ti emphasis nga dataket agbaling nga history. Inarami ti kanta but actually awan ti nag-inspire kanya awan ti babae nga makikita nga nakahitan ti kitay or something nga dati makikang kamalala awan na po. Just a story. Yan. Pasensya latan dyan na usar nga naagan. And of course, Uy. lagi tinapasagitan. Pero damat ti kuana, di ba? Dati lesson na DJ kamaudyanan ti sonata ko na DJ. Papudawem data puso. Yes, hanga dagita physical ti papapintas. Data pintas anapudno. And most of all, adong amin apo iti agpapapintas kabuti sa baling hanga dagiti asawa da isong numapasagitan kayo agad it's okay. Malin baka itan ti pagbaliwanan. Okay nga Rod, may sabi nga sonata sagot may from Ada request dagan ni Sir nga Robert agbabaket ka no. Agbabakit. Kaya lang awan di Garod. patasan tayo damdama nga i-connect aji ko. I-reglock tayo damdama. Okay nga Rod. Agsubli tayo damdama ya. Apo, awang ka tawag kanya. Pangasiyo. Tagtatawag. Isong nga Rod. In close ko sir. Please. Naulpit adawin isimbang bay kanya sikat ay nagaw na ngay niya dayo dito'y dana nabayag a panawen nga nagiptura nalindukin sa sinagaba bayat kaawan mo awan batek day tuy biyak Foreign sound. binubus ko tora sa naglemes iti ara barbareng kuna asikat ay malipatak naglabesen si kamanentay awaga. Wow. Naalala ko ex ko manloloko kung ano dito. Nakas ang biyak ko tinted mo akalak amak takos tuwem payen nga uray no pakatayan di mo pinanuno din bubus ko nga aya nilaksid nagpita puso itanem nakakas niliba nagmayat Pogi ang nakapula. Kung ano ba? Nakapula? Ang nakarindi daw. Pumanguloko kayo sa amat. Diyos Awag kayo mo mong bubutang sama tayo. Kitang tayo ba? Baka Apo, Adam. Ang kayo mo mong bubutang apo Ay. Ikaw tamok na taltalo tayo. Patay sama. Woo! bayat
Kaawan mo, awan patek day tuy biyang. Binubus ko dora sa naglemes iti ara. Barbareng ko na asikatay malipatak yemno naglabesen sika manentay awaga. Nakas ang biyak ko tinted mo kalakama ta gusto empayen nga uray no pakataya. Di mo pinanunod imbuhos ko nga aya nilaksid na di tapuso intanem nag-agas niliba. Tanganak ko na. Di mo pinanunod imbuhos ko nga aya nilaksid na di tapuso intanem nag-agas niliba. Apo makainumak sa tita ng bakat. Na mag-aante karap ko at ang samat na. Pumaypayapay na kita bottled water. Wan nga madi makapubunjin din, nagwapo din, nakarid ka no. Apo. Unjang Baka si Kaba nakita na. nakita ta nga nakashort ako na. Nanti Juby siguro niya. Okay, once again na po, dito kami Apo San Fernando, La Union. And we visited pagtaingan ni Apo, Sir Robert. Sir Robert, SPO2. And later on, agbalinan na po nga hepe dito. Ayan. Oh, sabi niya, Ano ko na? nag-cute ta kasama yung bata ko na. Sino rin Awa matloobing giloy, baka ata DJ naka-red. Nag-cute ta kasama yung bata. Anong pangalan ko na? Ayan, it's John Mark Pastor, Apo. Ako pa si John Mark. Ayan. Embalsamador iso na Apo. Kita nyo yung nagpo daw niya. Agyaw-awit trabaho na. Yung balsamador, tas iawit mo yan. Okay. Ano Agbiag ti Ilocano. From Yes. Malaysia. Dahil Apo, ti umana itikandat mi nga talaga Apo to unite. Apo, musicians. Apo, so nga adito'y kami. Tapno, Apo, rinaim mo mo. Ti pulso dito, laon yun no kasano. Tik na iti bulbulong. Kat nagragsak kami kasi while on our way, tatay, dungog ka di Love Radio dito. Ano mo na yung frequency, 101 point something. Apo, tagitay mo sonata. Iti ipatpatokar da di jayan. Apo, Kasta. dandani ila binirok, di istasyon. Baka Love Radio manong uno dito ko. Love Radio. Mahilig dati ko kat. Nga gipatokar ti kan tayo kan kantak. Iti Bagyo. Siguro, Love Radio Bagyo. Aha. Nasa isayaat ko maapo no dawatin nyo kada kami mismo dagay kantamin amon dagay dedication nanta iti ipat patukar ta dagay downloaded ti YouTube Facebook. Yan so dagay tay dumdungag apo kada kami tato bibuita ka nga dati radio stations na i-email ta kami lang apo i-send me amin apo nga akan kantami kada kayo tapno dagay tay matawan dedication na ti adita Ada kami pakita na kanya ni Kuya Joseph. Nag-request kawitan ka no. Tapos nag-comment dito, I'm watching from Marcos, Ilocos Norte. Uy, kapag kailyak tata. Anat nagan na. Tamayo Richard. Ni Richard Tamayo. Sinda jay. Ni Richard ayay. Mang Richard. Naglaing nga talaga mo't ni Officer Abelia. Ay, wala. Tamba. Ni Aris Inday. Ay, di tuman iramidang tikan tamanong kati pagsasawad at Ilocosor sa danya eh. Inaala ka na buyet. Kada. Ay. Suntuman ti Aramidam. Actually, adati naaramid ko expression to, sir? Naalakan buyet. Kunadano ka. Naalakan boyan. Anati kwa na diyan, anati deeper meaning na. Tapay na alanan. Kas lang kwa, kumamanong, tayo nakabasol ka dyan. Naalakan na buyet. Kada. Okay. Expression na dyan. Natinag yung tibitag. Kas lakas dyan, manong. At tama tayo naramid ko, adita, for recording data, barbaring adati oras tayo nga mga ramid, a song called Uncle Berting. Kas lasyak na dyan, Berting. Ay, mong kaya, asawa ni Auntie Supeng. Ayay. But, adati sad story behind. Yan. Happy ending mo lang suna. So, adati nag-request na po ti kawitan. So, dito yung Jan Mark, ikaman, iti hustis, adati nga sonata.
Malmalen takaruba agdake amin nga upa kamat-kamaten na sarigsigan apagtubo tidudot na tay kawitan ni tatangket na unge umarig-arig sumarsarigsig isulti ari kawitan nga karuba kamanukan Texas awan at tapasan na datarig si Binanro na piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan. Kablawak man ni mother ko dita Hong Kong. Agoy buya tama na. Oh, Yes. yung ma'am. Okay. Proud mom ko na na. Ay, kasi na nakita kasi ay. Yes, mama. Naimbaga pa nagbuyang ta Hong Kong. At ang arot kumati ang kong dalas ang nagsangkot ng damahan niya. Umay kami apo dito no, September 27. 27 hanggang October 3. Di bagahe na kumata, bagahe. Dakkel ti ulo kawitan ni tatang adu ti agkuna kasla kan kobra agtar-taraok no mabigatan riingin na isang ka kaaroba piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan Luman naglabas nga pansan. piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na kawitan. Sir, dati may nusun mo di agbabakat? Ada ditoy. Ayan, maybe we can... May line in tayo na Madasan tayo, sir, Sige, no, sige. mapintas ti ako na. And of course, kadagiti FDD Hong Kong chapter apo, headed by Ading Angie Ragwal, na imbang aldayo ko, they're requesting for the song Kasumakitam. YouTube ti pangalan tayo na. Okay, ayan, nga rod. 80 oras ka aruba, kabayatan ting kam panakari na tibisin ka at alas. Ano makita ti oras? Di oras tayon. Ana? Alas 12:49. Ayan, so dapat tinasuro nga sa nga pulong minutos tayo. After an hour apo, break kami and then we'll be back with more songs. Ayan, so tapno adamot ti panawin nyo apong mangkudit-kudit kada kita hanyo pa nga nalpas nga obra dita abroad, dagita yang pa nga nakaitulod ti ubing, nakaala kasjay. Ayan, ag-break kami ti 15 minutes apo after this piece. Ayan, so awan save. Nakasave. Ay, isarakan ta. Okay, so dati request ti agbabakit
Nalakan sa lang mati tipanak at agor ka. Jean sa na, Jai G. G akit antay Chat- man no. chat. Yung nga jibit na garod. Ajibi haka dito ito Ah, matindan. oo na. Kitang tabat no kasano. Bali mga chatchan. Kasla tibit na ka, Totoy Bibo. Wow. O ang galing. Pasokam lang. Wala na ang atong sa unay. Key off, ano sir? C. G, o G. C, G. Tama? At nasabat. Nabawala ko na yung Adda, inak na sabat. At da inak nasa... Data, naalalaan. Ulat. Okay. Kaya mo. Okay. Barong, introduction. Para ka dito nag-request ng babakat. Agbabakat. Nag-aaraw kang sabay. O, di ko rin sumong ide. Inak nasabat. Bumakit. Ngem nalapsat. Inismak. Kikimit man. Nagtibayo. Tuy kaungat. Buti lang di met pauti. Di pa maginawaw sexy. Agtawen santi 60. Lung ay na pailat makagargari. Bumakit nga agpaiso. Napigsa pailat inababato. Makaalino di patong na. Makaparutso pailat kinina. Baketa isut kun kunada kanya uray manuy uyawenda tidametrik na tuy marik na agbabaketa tudunga agbabaketa didangamin na mutiganas ibakit akainayan ayan di pumatol iti bakit kaskala at langit awan sa pulang tiking na sam'i arakot na ken inage di bakit na sing-singpet na bangbanglu awan mintis uray nukuri bat-bat awan sa pulang inakinagagat Nakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit ang karomansa nagpaiduma ti ganas na ababaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawenda ti damet rigna ti marik na agbabaketa udunga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayan huh-ha! Huh-ha! Oh! Di pumatol iti bakit kaskala at langit awan sa pulang di kinasamit arakop na den inagek di bakit na sing-singpet na bangbanglu awan mintis uray nukuri bet-bet awan sa pulang kinakinagaget Dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akarumansa nagpaiduma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawenda di damet rikna tuy marik na
baketak, kudunga ababaketak, di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan na yan. Di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan na yan. Yun! Nya! Oh. Ako sa bali mo titimo na di gitara na ako. Ulit ita. So that's it karuba for our first set and agina na kami basit amuyog dadakkel lagi ay wana mi dito iso nga masapol nga ikami basit kargana. Ayan, we will be back with more songs kin isaganan nyo apo isaganan ito kita request yon Ayan. pwede kita pangablao At yo kinagakpay kiti dati small and large intestine kon. Ayan, ulit ka po isaganan yung kita request yon ta hamin tumol lang makita takin ato di agpasbasa. IPM ta kami apo lalo da kita pagayan tayo nga asida kita kami. So Pet thank malo. you. Yan. So thank you so much for being with us. Kat agsubli kami kung nagtapayan. Madamdama labasit. Damdama labasit after 15 minutes. Agpayub-yub kami labasit. O di, mamangal daw kami. Ha? Medyo. Gutom na kami eh. Ha? Na. Adamot tibis. May kaya mo balasang. Ay, end mo na.